Ngalisanda Sixuma, igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. Somalia. Abantu abahlome ngemibhobho babulele abangamachumi amathathu bathumba abangamachumi amabili eMogadishu. Kenya. Ukukhalala umsebenzi kwabongikazi abafuna ukwengezelelwa iholo kungene kuviki lesibili. DRC. Ukungahlaliseki kwezombusazwe kuyaqhubeka. Inkulungwane zilokhu zibaleka esigabeni seKasai osokufe khona amakhulu abantu. Somalia. Kufe abantu abayithoba munye ngemva kokudubuka kwebomba lokudutshulwa ngembhobho ehoteleni eMogadishu. Nigeria. Olwisa abahlamuki beBoko Haram uDala Aisami Angwala uthe kethuki lanxa ekhuthwe kabili ngabahlamuki laba esigabeni senyakatho yeNigeria. Cameroon. Inkampani egezisa izimota isiguqule indlela enza ngayo umsebenzi kusetshenziswa amanzi amalutshwana. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.